Otavalo informa. Yalirka kanchis punja febrero quillame rikuchishka kan consejo tandanajushka ukupi organigrama estructural hawa llankashkata shinallata kaita pakta chingapaka uchilla kamachikunatapas rurarirka. Código de ordenamiento territorial pakta chingapaka kay villachikunata ruramurka consejo ukupi tandanajushkakunapi. Ecuador mama llaktapak tukuylla municipio ukukunamanda tandanajushka ukumanda arquitecta Lucía Andrade kay quillkashkakunata yanapashpashamurka. Tío Alberto Bolaños, director administrativo, municipio Ucumanda, Villa Chirca, kay quillkashkakunata mushu yuyaykunawanmi shinallata llaktakunapa ministrishkakunatapas pakta chingapami kan nishpa. Se ha estructurado una nueva distribución departamental de la municipalidad en función a los nuevos requerimientos legales y que sea una estructura flexible, horizontal. Municipio Ukupi llank'akunapapas kay kamachipi quillkashkakunata shuk paktachinakunapasmi nishpa rurashkakunakan. Alcaldía Otavalo. Cumplimos.